urabona nyuma y'amasaha agera ku 8 urabona ko nino stepe ya kabiri nayo ibashije gukunda. Okay, mu gihe wujuje requirement anga tugiye kurebera hamwe ukuntu wakora monetization ya account yawe mu gihe waba wujuje requirement. So mbere ugitangira barakubwiye ngo kanda hano bazakunotifyinga kuri email yawe nimba ubaye monetization. Ndiyo mu gihe wujuje requirement kuko hano kugira ngo ugomba kuba ufite byibuze subscribe 1000 ukaba ufite na watch time y'amasaha 4000 mu gihe cy'amezi 12. Urumva ni igihe cy'umwaka. Iyo ibyo byose ubyujuje rero bakwemera kwa applyinga YouTube monetization ukaba waba umumember wa YouTube byisumbuyeho yenda ukaba wabona n'inyungu ziturutse kuri YouTube. Rero icyo gihe urakanda hano kuri apply mu gihe ubyemerewe. None numara kuhakanda uraza kubona step izingize 3. Review partner program team lead agiri ibingi byose urakanda hano kuri start. Numara gukanda kuri start the team below izingizi aya nama YouTube theme nama theme yo kuri YouTube urayimanuka uyasome nurangiza uguze guhitamo accept nimba koko wayasomye kuko ari mu ndimi zitandukanye. Yaranda kuba utari munsi y'imyaka 18 ibintu byose nurangiza wa accepting ano matene loading. Okay, urabona ko ahantu hambere habaye done. Nimba habaye done tugiye kwa kabiri sign up Google AdSense. Create a new AdSense account, connect existing one nimba uyifite cyangwa utayifite. Naho uraza kandi hano kuri start. Nukanda kuri start baraza bakubaze ngo select account. I don't have an existing account. Ukande ko yuko udafite existing account mu gihe wabasha kuyitu creatinga Google AdSense account. Aha YouTube iragufasha gufungura Google AdSense account. Hitamo email ukayihitamo ushaka gufunguraho Google AdSense account. Ukareka bikaloadinga. Hano icyo usabwa ni ukuzuza uko ugenda ubibona, warangiza hasi creating account ukongera ukuzuza hano then ugasubmitinga. Umaze gusubmitinga ukwereka ko biri muri in progress ugategereza mu gihe runaka. Okay, urabona nyuma y'amasaha agera ku 8 urabona ko nino stepe ya kabiri nayo ibashije gukunda. Yabaye done nk'uko ubibona nayo yakunze. So igisigaye ngira ngo urabibona ko kuri Google AdSense account twamaze guhuza. Urabona ko hariho 0. Ubona ko hano mayero ariho na mayero 0. Bivuge ngo nta kintu kirajya kuko urabona ko nibwo tukimara kumonetizinga account yacu. So buriya nyine uko abantu bazagenda bareba ibintu ushyiraho niko uzagenda urushaho kubona hano hantu hagenda hiyongeraho amayero nk'uko wabihisemo. Okay, nk'uko ubibona urabona ko sikaze step ya 3 ariyo ya nyuma. Ahangaha rero urategereza ko nimba biri muri progress hari ikintu kiri gukorwa. Uraza kubona feedback nyuma y'ukuntu bari bwaje kukubwira. Yenda soma ayo magambo abisobanura neza ubashe kureba. Nushaka kujya no kuri YouTube
monetization policy ubashe gusoma urebe amabwiriza. Okay, kanda subscribe kuri channel yanjye kugira ngo uzajye ubasha kubona utuntu twinshi cyane tugezweho, cyangwa se tudasobanukiwe tubaze muri comment turagusubiza nta kibazo. Okay, ciao ciao, yari Neizzo muri kumwe.